Normal kan yam kana sun content ba Ruaacni bajaling. Akan kon Ruaacni mi jiram jidit akan Nuer online TV ki donken Nuer online TV ken ni mejek de jogono jin nywa kana sun ko ken ko Lääri TV kan kula mala shu gosen tin gor kon ken go de ko ten. Chuje perwe jan be subscribe ka bi comment ko bi rwande kon tin lat ke ka tungne tinas bi kan shwa mala shu gwasnetin ko kien en roja banat gwasame inshallah de nene ala vice president wani igga chaja chol ji parliament re kuma ka South Sudan ko ba do ba dana bo bos ka je re we ka South Sudan be jalat chaja chol antama ka do ba dana ke jeno be we South Sudan ke le ba je larma dana lero de ka do ba dana nongbot re we ka South Sudan ke an wala shanga badda ka faydi ron kina dara wuri jandang ro ngwan ban Ruaacni me ban je chulin kel ka do badan en charo lat ke je vice president wan igga shaje shol kume South Sudan ko ba do badan bot ke je ba je balana ana me agenda na bukono kwen ka jan gwasame ashit kamen shaling gwasamo kamen cha gornial cha kore rode re we ka South Sudan ne wan igga chaje cholo kuma South Sudan kama nong bot re wech ka South Sudan waniga ajen kore rewde shida kwar tin ko ken ko ngake jeno en South Sudan te ka vice president dangwan te te let go la de en vice president ne waniga jen jaramandana te yang wech te pinde ki yang South Sudan kelio en shode be ko korke me sha we yoy kana ske boss re winten ko kien case tenten kontre tentere which ka South Sudan chama yom kanti chajelat unity state te jong lated to wi ko kien teken bargazal wi dial kon warapni ken wi dial kontre wi ka South Sudan ten kontin nekbot ke te ketin yoge ke bot me chaje ngaje no shina chi chu ke lat ke jengo chi boss te wano yoy kana cha chu gorno ba wani igga ba je chol ko ba do ba dan en chun bot ke je rewe ka South Sudan ba je balana ka do ba de je kapchon ka je shalado men nong boss awa kan kume kan yot la top ke shit ke yo lani tin kon la top ke yo de ni la top ke ken de ala kon le rewe ka South Sudan re kume ka ti yo ken ti kan chup ko gwade ana mo no bot ko mi cha yo cha kulo to kuma South Sudan cha kamne dia la kon ti la lat kume de boss daro kapchong met ko kentin kon bi shema ne ken kon projecten dungno kume la na de mo je ne ka pa diok pen wan chenga yo de je ken ke ana mo no ngobot mi di long ken tama shi porba sha kwa china la pur long ko chingi na pur ngoda be shi ka bel be jen na mo arekel mi chaje gan temere kuma ga South Sudan eno tele yoni ke do badana cha salary chaje top ke jere ke South Sudan kel mi nagi South Sudan temme ke boda dan en go kebe en man kwa waniga kwa ele shol ke je ramdan la vice president ke kwere rawde jen poinde ajara man triang we South Sudan ke liu tepinde ajen kwor ndini jen ka kwerianga ka jaram danen de bot de ja kapchong jaram danen de na ba de ka jariang rewe ka South Sudan ko jaram dan tin economic taping de ariang ke liu taping wan igga rewe ka South Sudan mishuina ke nagbos na zan tamma ka do bran chalat ke je jenaram kel miteka lwanko de bodo mo de ja kapchong jen chi jen karwa da cha cholo chaje chol kene ne dial triang pindien ke stene to goal ngai kona South Sudan take stand goal ken stand to kwaran konte riang win ken take pindien katen michi yo chi ke jare wich ke juba ananga ke win ten ko ken ke stene ken ne to tin riang pindien ken ne kon la yo ya dake ken ne kon ngajo yo chi ke chup ka gwaskien ke ken ka cho ko tango la yo chup ka cha ga butup ba yo ba ga sham dera mo ka yo shari pon murung chaje benung ke chaje bu lojok gwada dana jen yoten antema kwala tini kane dia la tiengo ngu munong boss rewe ka South Sudan ka ngu de lelo ko bi bodo mo broda kapchong cha waniga ke Dr. Waniga ramdan la vice president
en gur kwar dang dokten ko ken ki generam kelga kwar dang wan tin kon la vice president ka kwarandi ne self ke ma yadi ken ne tete trama ko lwangde je lwangde o en riang so Sudan jen be jatu wano chojbo jaram dan da kap chongbo chaje ko jogon tame ngum shuina ka je rewi ka so Sudan be je yig larna jaje cholne dial kon tinte lwagan bor ke parliamen ko bata dan ende bot de kap chong je rewi ka so Sudan de je wonga jen wini jaje chol kan kwar ko ken rewi ka so Sudan name jen le dan yeling ka do badan cha vice president ke VP ke vibe president ni wane igga chai chol ke je ko bo da dan le ro rewi ka so Sudan be blat ka do dan shun re ke je ke de nyoko mo ke je di ne me agenda ni linga jen gwas me mi jeram jidit ke jen channel me gorno jen bi nyoga na sen ko ken biate kamal